Broj zaraženih povećava se brže nego ikada. Broj onih testiranih i kao takvih registrovanih trenutno je jedino relevantan. Međutim, koliko je oko nas onih sa simptomima o kojima šute? Podaci s terena na koje se pozivaju u Federalnom kriznom štabu pokazuju mnogo takvih koji sa naznakama virusa svakodnevno odlaze među ljude. Strah od širenja zaraze, stručnjaci smatraju, sada je zamijenio strah od gubitka egzistencije, što nikako nije dobro. Taj strah u stvari govori da smo mi izgubili kontrolu, apsolutno, donekle nad svojim postupcima, ponašanjima. Strah kao emocija kod ljudi izaziva da pravimo neke nepredviđene reakcije, da se ne ponašamo onako kako bi se inače ponašali. U praksi, COVID pozitivni radnici obično završavaju na bolovanju, uz 20% manje prihode, ali i stigmu. U trenucima kada mnogi rade iza minimalne plate, virus tako uz zdravlje narušava i kućni budžet. Ipak iza radničkog sindikata pozivaju na savjesnost. Nažalost, ona iskustva koja mi imamo jeste da se ti radnici vode na klasičnom bolovanju. Dakle, oni imaju ona prava koja im daje zakon o zdravstvenom osiguranju federacije. Očigledno je u kantonima nešto drugčija situacija, zavisno od kantona do kantona je to drugčije. Međutim, ono što je po meni jako bitno jeste da se ne krije. Dakle, da radnici ni u kom slučaju ne izlažu ni svoje kolege, ni kupce na kraju krajeva koji dolaze u te objekte i da dolaze bolesni. Oni koji zbog svega ovoga prešućuju simptome na svojim radnim mjestima sigurno ne znaju da je Zakon o zdravstvenom osiguranju prilagođen trenutnoj situaciji. Po njemu radnici pozitivni na koronavirus, kao i oni koji imaju ljekarski dokaz o simptomima, imaju pravo na puni iznos plate, čiju razliku poslodavac refundira iz ZZO-a. Člankom 57 zakona je regulirano da se naknada plaća u slučaju kada je privremena spriječenost za rad nastupila ako su osiguranici izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini, isplaćuje osiguraniku na teret sredstava Kantonalnog zavoda osiguranja od prvog dana korišćenja ovog prava. U teoriji je to dobro zamišljeno, u praksi prepušteno kantonalnim ministarstvima zdravstva na odlučivanje. I tu je po mnogima problem. Iz udruženja poslodavaca navode kako nemaju problema po pitanju refundacije troškova, ali tek u kantonu Sarajevo. Ja mislim da to funkcioniše. Pitanje sad, vidite, te refundacije obično kasne. I one su uvijek kasne. Nemam informacija s terena da je odbijena, da kažem, da prime tu vrstu doznaka. Koliko je zakon prilagođen epidemiji, govori i dio o onima koji su u kućnoj izolaciji preventivno i bez simptoma. Za njih važe druga pravila. U slučaju osiguranika nad kojima se ne provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa, odnosno kojima izolacija nije određena od strane nadležnog epidemiologa, već izostaju s radnog mjesta prema nalogu ili u dogovoru s poslodavcem, nema indikacija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, te s tim u svezi ni ostvarivanje prava na naknadu plaće na teret sredstava Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Do kada će strah od gubitka prihoda utjecati na širenje zaraze, za mnoge znače se u dva slučaja. Ili kada se cijelo društvo zarazi, ili kada zakoni počnu važiti u cijeloj državi podjednako. Tahir Žustra, Newsmax Adria, Sarajevo.